Xeni li qed ikunu deskritti bħala ħolma kera, id-devastazzjoni hija ferm qar minn dak li wieħed seta' jaħseb u fuq in-naħa tas-Sirja, id-diżastru li ħalla warajh it-terremot lanqas tista' tiddeskrivih bil-kliem. Ħaddiema tar-Red Cross qed jgħidu li ż-żoni milquta fuq in-naħa Sirjana damu ferm aktar biex intlaħqu, żoni li diġà kienu sofrew 10 snin ta' devastazzjoni minħabba l-gwerra kontra r-reġim ta' Assad. Jikkummenta Mike Ryan, uffiċjal ta' WHO fis-Sirja. Well, now the earthquake has brought attention, but the world has forgotten about Syria. Frankly, the earthquake has brought attention back, but those millions of people in Syria have been struggling now for years, and it's become a forgotten crisis. In fact, paradoxically, while the earthquake is an awful tragedy, it's bringing at least attention back to the broader needs of this population, which are huge. L-Aġenzija ta' Rifuġjati fih dan in-Nazzjonijiet Uniti qed tindika li fis-Sirja biss huma madwar 5 miljuni u nofs il-persuni li spiċċaw bla saqaf fuq rashom kaġun tat-terremot. Apparti minn hekk huwa stmat li ma' 900,000 persuna għandhom bżonn urġenti ta' provvisti tal-ikel kemm fis-Sirja u anke fit-Turkija. Fi żviluppi oħra sar magħruf li Malta se tkun qed tibgħat 32 ħaddiem ieħor tal-Protezzjoni Ċivili u 8 volontieri oħra fit-Turkija li se jieħdu post 32 ħaddiem li marru aktar kmieni din il-ġimgħa, hekk kif huma se jkunu qed jirritornaw pajjiżna fil-jiem illi ġejjin. Dawn il-ħaddiem u l-volontieri se jagħtu sehemhom fil-ġlieda kontra l-ħin li għaddejja bħalissa bit-tama li jinstabu aktar nisħajn qalb it-tifrik. Il-ħidma tas-CPD hija konċentrata fit-Turkija bil-Maltin ikunu bbażati f'belt ftit il-barra minn Gaziantep fejn inħass l-epiċentru tat-terremot. Intant fl-aħħar sigħat komplew ħerġin aktar stejjer meqjusa bħala miraklu, anzjani tfal u trabi illi wara 6 ijiem ittellgħu ħajjin mill-qalb it-tifrik. Fost dawn tarbija ta' xarejn, tifel illi ġie salvat wara 128 siegħa mirdum. Miraklu l-istorja ta' anzjan ta' 83 sena illi kien ilu maqbut 125 siegħa, salvati wkoll tifla ta' sentejn u ġuvni ta' 16-il sena, għalkemm it-tfittxijiet qed ikunu mfixkla mill-kesħa enormi fiż-żoni milquta. Dan qed ikun meqjus bħala l-ar diżastru naturali fl-aħħar 100 sena.